Kalempung yele bol watip kam ka first wailat Miki Shalla Veterans Football Tournament wa penman Hamadan Jerusalem chut waku juai depoy ka chawakut haga khan Rotary Uniu banai hewa Presiden kami Khalia Football Association u Hamlet Sondok ling da manu kamu kongsan. Yakani kalempung yele bol da penman da ka NPP jawai blong. Chua wo sedang ga yele ke final da em ga yalang hewa diyo ye kentin pediang buram nau General Secretary ukmen lang kidhar. Wailat Miki hau kalam doong wa idaw wa penman ya gani kalempung to yo penyo ya kisap ya leki ki wahe ki waman le kam kinong muna ya ki khana khanro da penti bule wa hagani kalempung emulut paisau tang wa yelo disep da pendap da ki wakare ka parti da pen benaw le wa hagani kalempung ya ki wa job uyo gi chilak san phau hajar tangka ki wa yo wa ar chilak kat wa ki wa yo wa lewan san phau hajar chiru wa kita kama wa ki trophy. Niliang wa Hamlet Sondok ling doong wa kami Khalia Football Association yele ka wupun ku ya ki yele ki football hakaleng ke jela. Doong wan nis ngau kumeno ne baha wa man ga kasin wa nongkong wo sakhi ya ki klor yele ki warim dewe ikublay ya ka NPP jawai block wa penman go ya ka ni kalempung. Cucu dia ro'u ya wailat Miki wa cempangu dewa penrap wa ka jawai man ko baha wa yo MLA kam o ne baha wa manu wa khalan we wa start kam jo wa daw ku baha hai manilong yong o do yuruti wa ka parti daw ye cho ko wa penman kam gini kelempung hagipor wa kisnem wawan Cucu doong wa karilom jantia da penmi ka cibon ki klor ye leki ki wa da mi khmat ya ka jela wat ye karile wa ro ka wi de wa yuluti wa daw ye cho ko ora penmi bun kam gini ki bro hagipor wawan ya ki kentin kublay de yo nau arwat ki shulai wa man us katri ka tournament committee ni ka singi de em lidli gi leki he wa ka third place da job commission compound lum kurwiang ya kami mtedu da san lanon haga friendly match da job ka legends khatwi ya ka kedup de maya da so laiwi haga yakun final ka waman wa yusuk baha ka khimusnyang da job ko ya ka mukhla da ar laiwi kol haga ni singi da samle ye nam oldest player wada yo da o Carmel Suchiang Rupaulis nem nami mtedu top scorer da yo Charles Sumer na mukhla man of the match da yo da o Donbor Bamon na khimusnyang best goalkeeper da yo da o Rimiki lengdo na mission compound. Ya kani kasengi da penpo da ruwai pen yosap ha ka bol kam joy is ngau bha ya ki bol chaki khana wa ki pai ba da wailan Miki wa Hamlet son wa krubok pasa. Ka khubor da pten biang ko hadin ini pen bana watbian. Lele Pikalan Kanda pi tharai karne ka bisa kali jo na gane ba ka hospital te kala ajkai nang ni Binti Ashwa hang ni hadu nda de por khamo Sister, hapsiu kat noma? Ka sarkar kala siulut ikijing lut jing separo. Namar man ka way pa ka way ka minsim ka long ka bakordor.
Dari yang usahin tu ya kan, juga ke gue suka, awak yang boleh yang juga seorang kamu tu yang MLA yang ini bentar gitu di